mei niriat sang ni som ni pani pathiani ni e thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chewai vekule barmaram boina chanchin thar beng fa tak tak tun tuma hian kanan pho chuak vele thungani Arakan Army Chief General Thun Miat Nain chuan mi aron ti boi reng ani chuan in rem na da tha in Military Council Northern Command Headquarter Commander General Thinlat U chu a ona mun thlenga be ani tur thu a Twitter kwal tlangin warning a pe cheu cheu mai General Thun Mat Nain chuan ko Thinlat U ti kwal vel su ingai mo om to riau mai in rem na tiang vel hi kangai pui mo don lo i om na hun thleng rokin karon kho chuak zon chani o ti in mei ni rit khan Twitter kal tlangin vona azia kani tuna hian Northern Command Headquarter omna Arakan State Arakan Army nen sipai lama an in nip hle rualin administration lama po an in tai deuh reng tua chuti lai Military Council sipai lamin April thatop lam atangin Arakan Army marlam ko then khat an check pa ka Irrawaddy region haiji thirkar bulom Arakan mi te chu Arakan Army nina inzamna nei tia puin an man bokani meininga a nei bito meeting a Military Council chairman April ni somni pania remna do kan kilpui turin kan som towa khoi tu tengei pol khoi tu te chu ke ma in ka muang an du dan le momo chu ka theang tokin kan lo ti sakang le lampang atang chawa ti bur thei ani lo pol in kara soi howa soi fel turani ti in alo soi to sipai ho tu senior general min online chuan ethnic group pol rang da chu ama ngei muwa remna kong zon pui tumin mei ni kwaral ma a somna chang le turin norma se ethnic group organization lian tak tak ten an mu don lo thu don ani mei ni li khan Myanmar kho pui ber nei pito MICC True Hola ro pui takin MRTV application mer hriatina hun bo sayania he huna hian sipai ho tu ber senior general min online thu soin ro pui takin he application ni atlang zara ma se senior general min online lo in thi thei pui le chuang taka MRTV application khovel mi pui a mer hriatir chu atuk lok mei ninga a khovel mi pui man tamber application Apple Store le Google Play Store atangin an platform atangin an pai bodeya man thei ani lo zui ta ani chu mai ba ka MRTV website thar po online site atanga da bo ani zuya ro pui taka mer hriatir na chuan omji anei thui lo mai ba ka min ong hlaya tan chuan thil za thlak taka achang chhoza ani min ong hlaya mol phona MRTV application mer hriatin le application siam to US company App Web Social LLC chanchin chu human right activist Paul Justice for Myanmar chuan a hming puang zarin a chil zuya sumi nu loka application chu thlak dai ani ta ani lak thlak ani nuwa MRTV application mer hriatina chuan ming ong hlaya tu soi lain anunga Apple Store le Google Play Store logo te chu lian taka talan ania mi puite social ron le kong sang beiron ming ong hlaya kai hruai Military Council chuan hetianga a thei ang tok application siamin a policy the dara chanchin diklo the darte democracy activist te fair pola chuin man tok soi sakna thalak mi pui ti thainan te mangin tum nei takin mi pui thok suk sak atum ani bera kong le lama chuan Military Council application chu Play Store phala angin amang tu location talan le chui thei ani ba ka o thalak le video te po record thei vek ani dona wangin amang tu tan thil thalo tak a thlen thei don ani chu wangin Apple company le Google company Alphabet 10 an platform atangin da bo tu le Myanmar sipai te le an thun important mang thei mi alo tura kha sak vek bok turin Justice for Myanmar pol chuan an ngin hal bok ani chutinga MRTV application te Apple Store le Google Play Store atanga da bo chungchanga international company pakhat thok IT expert pakhat chuan sipai te ko sakdan rong taka wangin an propaganda the dana tur man ro pakhat MRTV application de chu Apple Store le Google Play Store atanga pai a lak thlak ani don ti asiam tu US company point an share lo na san tu omlo ma se thil ni thei tak tur emotia mer se te na hun
wong taka thu sei tu ming ong hlai ro amol pho pha ta ani tun lai IT khovela mani thu nei na song he tuma thu dik lo in huana the dara mi puite optuma malak chu a thei to lawa chu mi hre thiam lo le in chi lawa mani thu nei na mang kho lawa mi pui rabe atum tata ni chuan general min ong hlaya ni thla khun chu ari to lawang ti in a soi mi pui signature nuai nga chuangen na National Unity Government NUG chu official Myanmar Sarkara pom tura New Zealand an ngen na chu New Zealand Parliament in hearing anei tan ta Democracy for Myanmar Group le New Zealand Foreign Minister te an mua internet atanga Myanmar mi pui te ngen na signature nuai nga chuan National Unity Government NUG chu New Zealand namin Myanmar Sarkar ziding zoka pom turin New Zealand Parliament a ngai tu mek ani thu New Zealand a Myanmar activist ne na tanga thudon ani NUG chu Myanmar ram official sarkar pom thurin New Zealand Parliament chuan me ninga tangin soi ho na ani chana chuta chuan Democracy for Myanmar group din tu pakhat Martin Mama upo online na thin atel ve ani chuan New Zealand Parliament Affairs Transportation le Defence Affairs Committee ne na Myanmar ram din mun chu chipria takin a thlen ani chung a thu thlen na chu Myanmar democracy jin konga kum som thum chuang tha lova lo tel to New Zealand Labour Organization ex-chairman Mr. Ross Wilson chuan a thlop thu soilanga chu baka Democracy for Myanmar group point New Zealand Foreign Minister chu nimin lama muin Myanmar ram din mun an lo thil fia to bok ani second region in Mapin Township Sayasan PDF tele in Mapin PDF tang kopten Military Council te an ka rona mei ni thum tlai lam da nga le chan vevel khan lengkau khwa chhualam le len mun pal tanga in Mapin khopan mek Military Council motor pathum chu drone mangin an ka ron ani he in kana he Military Council lam mi pathum an thia Sayasan PDF man mek drone call chet wangin an hlova Sayasan PDF thu nei tu pakhat chu Military Council te hi motor konga kal lovin leilen mun an paltanga kan lo ka rona mi pathum an thia kanin ka lain drone kan thunun man lo wangin kan hlauta ani tina sui he drone hi chiat noi som thum pani manania sipai pakhat aboral boka kanin chana sakhop mai ti in asoi nimin piatuk zir tomni kan ha kha le falang khopui in ka tlang zar khobula in kana CNA sipai panga le CDF sipai pali an boral thu hriat ani heti la hian Burma Military Council sipai song pariat an thizoka hliam anom teu ni in thudon ani haka atanga falang ko puipan Military Council da chu mei ni thum tlai lam atangin CNA le CDF tang kopten kong tuanin an bezuya Military Council te hian mei ni li khan thlan ron kwa chena in som le nimin pia mei ni nga khan tlang za kwa chena in som an hal chi a Military Council ten tlang za khobula an motor te da lai lokin Military Council ten tlang za khobula an motor te da in Military Council sipai zarwal ten tlang kara inkwar CNA CDF te an kap chiam ni in thudon ania vanei thak takin mipui sipai lam hi a che thazo ka an tlang hlau ni in thu kan donga he in peina hian Burma sipai kan ti mai Military Council sipai song poriat zet mai ka hlum anni April ni somthum sang khazakwa somruk pani kha Burma sipai lal ber general nawin chuan sipai chakna manga Burma rama thu nei na alang nu thakana reidu atanga ram kai hroi atum dan Burmese way to socialism apuan chuani ania sipai chakna mangin Burma ram chu han kai hroi ta ale kum som ni paruka han hroi meu chuan Southeast Asia ramjinga ram thang duang tak ram leilung hau sakna nga tak Burma ram chu khovela ram rethei ber jinga chhuata der mai ani newinan ram le nam ati chiat rap thlak je hi soifia zo rual ani lo zo kum sang khat zanga somria chokha Burma ram wanglai ania heti hun laia Burma ram chuan Manipur Assam le Thailand ram te hi ahuam tel vekani newina sipai sarkarin sang kha zakwa somruk pani atanga sang kha zakwa somria pariat thleng in khar khipa ram an ar khothim dai pi me chuan Burma ram chu Myanmar ti in anming anan thlak vel te ma se
kum sang ni som pawh ka Human Development Index a chuan khovel ram za somriat pariat zinga ram re thei za somli pangana vela an om ani kum sang kha zakwa somriat board tho vela tangka chuan Burma sarkarin ram dang len insum don ton na tur foreign exchange anei to lo hrim hrema khovel ram dang ten chom dol chu soilo an kom ser deuh vekin an en san deuh vek box ya an ram poisa voi ni an ti thia chu chuan a chandam chuang lawa ram mi te ram danga in lo faturin ati chuak te ringot mai North Korea style devin an ram mi te in lo na sum lut virvel khi sarkar sum na chu ani taber emati mai tur ani Burma ram khi aram alo tra emaya bule bale sa an hing nar ema mani in anin tawdela sarkar pur ngai lovin sarkar mi pui a pur zau chungin chuan chama mei al en an am lo mai chau ani Newin kha aming dik tak chu su maung ania kum sang kha zakwa som pakhat Mizoram mau taung kum khan pau dale khwa lo pianga University College Ranguna kum sang kha zakwa somni pakwa atanga somthum pakhatin kar khan lekha jira Burma ram zelen na swal chuak tu da zinga telvea indo pui pani na lai khan Japan nen thoklunin British atawa China ram Hainan province Burma zir lai sipai nun chanjir mi somthum zinga atelve boka sangkha zakwa somli pathuma tanga linga inkar khan Japan sarkar thlop Burma National Army a khan sipai officer ania Japan sarkar chuan athuti ama hlen tak lo awangin British ne tang rolin Japan andole leta a sangkha zakwa somli pariat January thani li khan Burma ram chuan British atangin Zelena farm kim independence alo muveta ani Burma Prime Minister U Nu Khan Burma ram chu Buddhist drama puan atuma chu du lovin tlang mi ho an helta a helmet hel timit tur chuan U Nu chuan newin chu sarkar lailo ka Prime Minister ni na chel turin soma kum sang kha zakwa somruka Burma in thlanpuya U Nu a pol chu an chakle chiang hlea Burma ram ke dar ai chuan tia chuan an siamin General Newin chuan sipai chakna mangin thunina ala leta a The Revolutionary Council of the Union of Burma adina anwaya sipai lalte nina achantira rampuma sumdona le industry jongjong chu sarkar tan ala nationalize taveka zirna intepo sarkar sikola thak veka sap le ramdang mi vai te an hothowa sap rong an hola kol rong vekin zirnan kalpita kumsang khazakwa somluk pali atang phei chuan Burma rampuma sipai din Burma Socialist Program Party political party pakhat che din a pahal anita newin chu dictator aronita ani kum sang kha zakwa somriat pariata democracy duwanga rampuma boina choka newin chuan BSPP chairman nina bansana BSPP chu State Law and Order Restoration Council tin aming an tlaka kum sang kha zakwa somkwa vel thleng kha chuan newin ni along lo tlanga thu pui la pui vai tu ani andaring ani kum sang ni pani mas ni khan man ania in pakha khung rang house RS ania thu boi an oti sannawa kum sang ni pani December ni nga khan aboral ta ani democracy lam tuang an han zo ve tan don dek deka sipai ho bok hi afong chel tu tak tak chu an la ni sia sum do na lam khi sipai lal te le an tha te le foreign company lian te in kara in puan hoi thil vek ala ni sia ni ram mi pui tam jok tan om ji ala nei thei lowa mi pui tam jok ti thei om chun chu ram danga in lo fathura kal chokha ani tamai ani sipai hovin khati khopa an sop ong san su chi chuan Burma sipai sarkar aiwa Rohingya chungchanga an khin na thuwa International Court of Justice the hak ro rel na ma December thla sang ni somnia ading kha amak thleya aro pui thot bokani ewang hian the City of London Corporation chuan Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi nena choimoina freedom of the city kum sang ni som pasai mei thla an pe chu kum sang ni som ni mars ni rukhan an su sakle ani khovel ramlo puiti an Burma rama sipai la lal jete an dan siamte lang he zia an thelowa a then po an salo ti finiat dala tang hian tiang mai khan Aung San Suu Kyi din mun khil ji an the hek lo ani State Law and Order Restoration Council MP Louis Uno Thangkap Thujiga chuan Chin State Lai mi te ram zelen na kum somsari no po andare thei jiate kol phaya ko somsari vel lai mi khuanoma
bar zona konga len tlang le than tlang a kho saklai ai chuan jiom deuh ma se ma son pha na ne san pha nan an man lo zia le khovel ram ro pui an pem thla zut zuta nam vak pai le nam bo ani mek thu a zia ka alung sia thlak tak zet zet ani Burma rama kan unaw te an khongai thlak hle mai ma son na in ala zuan phak lova anu fum zong in an ram sarkar ho tu te in ram mi pui an kalpui zela wangin sipai sarkar hian mani chau an in hmangaya an sipai lalte ram mi pui hmangai na an nei lo wangin ram re thei bera an chuak chho mek zel chu ni sia an khongai thlak tak zet zet ani viewer te hne nangin na ziple le tiang kan channel mila subscribe sak lo viewer te zingai nom chuan milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya